Nteto Nkuruki kenda kugeria gutanganira na thina chandoje gicigone bunge kia Bore akarini bezete amwe kenda kwimbiria murandi jwa kirwa Bore water project jure na amemba Nkuruki ya Ngirinya ntuko charwa gukaririkanwa Rais Ruto nekire wira nebo milioni 500 kuringa njeki murandi jojo nayo thirikari ya county ekerekana kuweza na mibaibo na kinyako bakira gitangi ya kunyagia ruji ruru Kakimutegi ringe niwe urina ripoti eje. Ikwithiritwo kwina wagibu wa Rui Enterecha Bore East na akari kuonekana bakinyerika untu bura butumite gikundi gia antu bakuma guntu gukora kwina wandia Kibirichia kirwa na arina rwire rwarera bayamo na kwambiria murandi wa Rui kirwa water project iri njira imwe ya kugeria kuthiria thino ni a Rui ira nene ya Bore etingana ngai na patani ngai eketho eteo twina members Ngirinya na 50 arorende bakunywa ruji ni a member gintu 2,000 na area munda ire kuri mothaiji ni ukinya eka 350 target yetu twa connectible bonde 2,500 barabege phase 1 ya project to expect twithirwe twina eka 1,250 ira chire under irrigation tukavite wandi thatu kwi murandi ru munene muno twina Kibirichia wand twina Kirwa Nari wand na twina Rwire Rwarera wand akiaria wikanya muri mukaririgitwa murandi oya rugibone totethio bonene kuma thirikari nene amwe na thirikari ya county murandi tukiambiria twambiririe twaerwe mbesha ni thirikari cia kwambiria murandi milioni 284 milioni 284 twa national government alafu county government niyo yatwa milioni 8 o tuenderete county government iba kwendere ne ututetheria na njira mwanya wa mbere iba twete gitangi kimwe kiu gia kiara thira Kampurugo au kibarine Kampurugo na gitangi kiu kiarita 2,225 alafu support ingi tukuona ki national government janaru na egoro necho tutindite na ntuba National Irrigation Authority iba gututethia na designing na ora tomba kumanage ruru tutena a lot of wastages ke pipes combat na maturera na imurandi rogunite amemba bage kundi gikena njire nene mono rutugunite na ntubu mwa withirwa tukirimaga na bara batari na ruji bakumba kwanda erigu bakomba kwanda matunguru na intobi bikomba gutethia ana bao kinya gwita skuru ora tutomba ana gwita skuru nuntu bako na ruji ru okumba kuiria ruji ru antu bakwanda ru karati matunguru tupoka sukuma na bakona mbecha in fact ibakorezi jarengi turathia research kidogo iturona bakirezi about 70 million in a year kwa iroje rotethia muno ndari metakapati kanini muno ntuko ndakinyero iroje ru no mende aketheti kwa 10 kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera Wero TV ni ukambitaga ki Mutegi Akariba gia North Imenti ni bagunekete na thoko enjeru iria bakiri ni mwandiki wa Ministry ya Utalii Kenya niwe Daktari Patrick Bucha Karibaba ni bakathite ithithia riri bakiuga thoko ejeka batethia bonene kire kwendia maketha jao nyuma ya kuthinika kwa igita rinene akari na mono biashara bakuma Nterecha gia North Imenti ibathigitwo na gikeno kinene nyuma ya kumba kwigua bakire thoko ntere ino ya kindi ugu ira yumbite kuga gia kona kinya yekiro matama kuba murekero tu kena bakaumba kwa bakithi na mbere na kwagirithia biashara ciao aronto bumbite kwigua bwikinya ri mwandiki munene rwang'ini rwa tourism no Dr. Patrick Bucha kwa hivyo itukuwa ibwega ni untuba uria kuthirikite gwikira ta ije kando na ta itukuona nyanyomba ije ikurikia kujura antu baga kibatetheka nuntu jaure mpempe tugwikia gwitiragia mutindwa kana serious tuketherwa tukienderia nja yeja nuntu nyomba kuthia bora no tukaraniria na wausika tuetairwe fertilizer iu aja bithairo na stock ya kiaja na inkuga ibwega muno ni untu bwa
nyomba eti twakiria ja asa store maoni jakwa ora ndienda na inya maoni jara nkorektite kiria kazi bagiaki ilenge bwira mono twikiri kama serious bond yani ikaretwa fertilizer ikareta impact mono kia kazi bagiaki nontu kurima uketha kwina rais na batu giaki production ira nene ne urimi kwa fertilizer area batu tuka produce a lot ikathithia nya impact gaitika ka kuma kiburine mwanko tharaka au wika bocharia antu abethera bagita ye town kugira fertilizer na baketha bakeja fertilizer na oni bigetio maoni jama ingi ja baraba ingi nyare kianja nyombe anja iria gwakwa baraba ingi bauga tukaretera fertilizer akuya batu antu bagiaki twathetheka na rate nene mono akiyojura kuga manzo yonde jarua iya dongia ya kuthingatirwa na inkuigwaga muno nuntu ba munene uyu uri ayo tuthiete mantu ya gita giki na tuthia nyombeje na tuweka bataje ntu wa kuyo bataje ikofu na nya mpembe tuweka mpembe ko tukende mpembe chenyi kuko na mingau na ndi inkuwe igwaga nuntu mantu yonde ya aditheti na arabu chake ariombete kwa kithina mbere no kathetaga ari ndi thirikari na ninko kugirwa sana nuntu bantu bagiaki kumbira gitaki uraki batetheretie no uria market ya batethereria market ye narua atukujite ku inspector kari to inspect na tona isasawa kwina market kwina bioro kwina ndo awika takataka arere na inkomenya na ndi ambira gwitangugi babu to market ye nenu ibo bukathukania market ye uria abuthithire bwega na ibo bugaitira ngugi na ibo bwamimenyera tonto ni enu kwa batu ya ministry to diriti kuleta market ye kenda bumenyero bukathithia nayo yani nkro county no ikeja kenda bu manage na county but normally ni enyeji bongwa babu antu bagiaki bukamenyero bukathithia na market yeje lakini I think what I've seen no rendere wakira antu bajojo market yetu bwiri kumetaga kairi toka redesign kenda idra ina facility ya go store these products kenda at least bedra bena antu amwe agwika irio baketha arabomba kwenda irio so we need a post harvest program araba geka into biao bende iria birio tonto minde bari mairio bingi sana kuruki mwandiki munene uyo naombete kwa kithina mbere na kuromba thirikari utigira ni kwagirithia thoko mwanya nteri no cheno thimenti batina shade batina anything kutina facility ya sanitation kutina bioro kutina roji iko empower our people are great farmers atuamiri bari mite sana tioma na turiaga ni ntubia pia kurima ibyo turigabo lakini ginto bakiti market the market not to need to empower and to Kenya no demand yetu wa bakira markets since they are producing they are able to meet urokugura no rokwendia now ni watu bakomba kwenda into byao na kupanua biashara ciao lakini tumekuwa to insist on actually building markets for our people kenda to empower tana kyo atwerere market kayo karije kwa no to buy insecurity na ndo gagitagi kirwaje oju no ntuba kwa security na market yeje e grow na taja akendiretie bikomene nyakyo kwari na same problem kwenda kwina insecurity na twekera gita na ndi market nyao geko grow dekere komene imbekirite markets deka kinoru kwina ngonyi kwina nchaure bekirite ita bibi bingi sana bekirite ita no dimenti 19 of them 19 ita kilambe kirita no dimenti na itabiu urabio mbeta kodithia is a lot of security ki reporter and the Chegoro TV mbeta wa John Ndega Onde Kawira Mwangaza erigeri gwikinya mbere ya kamiti ya seneti kwathira nikio ni untu wa kuregana na wandikani bwari Tingugi Babero 550 seneta Kathuri Murungi ne atariritie kurega kunganirwa kwawe akiuga ati kwerewa niki seneti gwitanga bana webererwe gitine Anthony awe mwerekeria wa mbundi ya wandikani Mero Virginia Mwiti augete bo bateta mbere ya kamiti uni untu gutino baruga ya kamiti ikubagweta augite kamiti je ya seneti no ketonyete gitanda kimwe na Mwangaza kugeria gutonyerera ngugi cia mbundi je Boniface Mungera katumenyithie
na ore naku gukwirigiri ntuku erojo gavana Mwangaza bakethro bekara ikaro kimwe na CPA Virginia Mireti wa Meru County Public Service Board gutumbikana inyime kamiti ya bunge Senate National Coalition Equal Opportunity na Regional Integration irethire tongeretwe Senator Kumrotero Marsabit bwana Mohamed Njute kwethro ikiandikirwa Meru Public Service Board bakiuga batumba kwethro bagikithiragia ikaro giki nontu mantu jara beteri tijao agitorikithire na njere thimu CPA Virginia Mireti no gitete kweroniki kamiti ya bunge Senate yomba kwethro ikibeta kushoke bire bite byao Senate betete ngavana respond mantune jare etiri ngogie Senate ya kumenya akeja na uriku batwiteka batu invite ngavana kiba invite aro atu ikopendi na ya opendi ge Senator crack ai Senator Meru we kopendi baro just for information purpose na edro tikyo twitiri tugwatiri ngavana wengwa na county secretary na confirm ite utikyo to respond kirekyo iragitiri ngavana Nairobi twikira ngari cia thirikari maguta twitite Nairobi kugitatia ngaro kwa wengenyo gavana Mwangaza kiri baruga yawe konia kethura kijaza Nairobi ntuku erojo ali ugari ngenda mono Meru County Public Service Board bejagiri karone giki bethro bakeresera mwingi na kiama nekibatumiririe twanya to 550 twandika ningogi na bakimenya bo bwega wejibile county Meru iregoro nkorokejo haruwa CPA Virginia Mireti na bondi yo ibethito baringite kibriti ndene county Meru na ringenda mono kamiti je chute imutethire kuri munkijojo kivya kyo kengi nakyo CPA Virginia Mireti arimenerie Mwangaza na kamiti je chute akiugi siasa bochetha nontu tubire byo biryo rounding wete kya kwena siasa yo mbere yo makwethera esetha kwa nkorokia bire ngavana eteri oni ndaringerwe thimo ijere chumete Senate iketo request atweta tambond amira ikigita ri urenge twetete utethi monda aringeri umete Senate ike atweta Senate atweta tweti atweta tambond ethari ngavana wetwa na metwa tu etare wete county secretary akandika uga no riko bati kumugwatiria ku respond kejariko na ri urenge tutaringira thimo ekiuma Senate iketo request atweta nande gweteke gwe siasa chitho makwethera ikiendereaga itimaiti mbimbio ndikire ateri abautwe tuteta musemanio ne tutina njende kwa address ayo pakwethera tukariria ine other business that's the main reason iranga bana eteri Senate kirebyo bire nabyo bunge Senate okurukira kamiti je jute kwenda Mwangaza dire choke ntuku erojo ja kwangerekano ni oria county Meru iringite atua kwanthukie mbithi antu bamawathe nekoro ngugisha kandarathi bonge ikamboni ngana chirenjesti rungu rwakpo kiwire kebire tunakyo mubango jore thirikari Mwangaza naju kire ayuthi ekoro na antu bamawathe bwajana ne andiko bangana bandikire thirikari na county Meru na baraba kinyithitie miaka 60 kuendelea na kemuthia ni kandarathi ngana cia ndene thirikari na county Meru mwaka joke thirikari 2022 2023 gavana Kaira Mwangaza na njorewe bugite bakethro bagikiria karokire gataitire arena kutukwenda kumya kumakiri Senator county Meru bona Kathuri Muronge ethro ikindagiri karo giki na ugite we kecha bicho hatumba kwethro gikinyithia na nakurigara bonene kikamite je jute ethro no irubonene mono kwethro ikiarika gavana Kaira Mwangaza na bakimenya bo bwega bunge Senate ne mwingira gitene kiwe harugano ule uamuzi bwako tubukethro bokumira morijo ethatu iromba kwethro bekara kekarone kimona gavana Mwangaza ke reporter Antashoro TV kumaje kingine kine kimusho Nairobi mbita Boniface Mongera. Rais Ruto ni arugurite mubango jwa oethani bwa mbonathi kiri arimi baigwa Rais Ruto athithitie uju kiri ndiunga yawe kauntine cha Mumias na Kakamega na areigwa biandagwa na wingi kiri ndiunga JCS Mutaikagwe uria urajukirirwa ngirwo urimi ni achokerete Rais Ruto nkatho ni untu bwa kumwakanya kangi gutungatira Kenya nawe akiaria DP Professor Kindiki ni agwatirite ati thirikari ya Kenya kwanza igachumia gukinyaniria mawira nejayo kiria Kenya. Your Excellency, today marks a very special day for me personally, and I want to thank God for it, and I want to thank you for it. I was only sworn in as a cabinet secretary 2 days ago. This is my first event. Hiyo ndio yangu ya kwanza
Now, Your Excellency, it's a great honor that the first event is one of giving farmers money. I want to pledge to you today that my mission and that of my ministry will be to support you in your effort to make Kenya a vibrant nation through what we can do in agriculture. Without speaking too much, sir, the sugar bill you have already finished with. Regulations are in our offices. And I know, even speaking before I arrive at the office, that our people are already working on it. And in the next 1 month, we should be able to deliver the regulations to Parliament so that my brother, the Honorable Speaker, can also pick it up and deal with it in Parliament. Nataka mnielewe, mimi mpango yangu na nia yangu ni kubadilisha hii Kenya. Hii Kenya haiwezi kubadilishwa kiholela. Haiwezi kubadilishwa kwa kupigiwa makofi. Kuna wengine hapa wananiambia ati niendelee kupigiwa makofi. Mimi sihitaji makofi. Sijui kama tunaelewana. Kuna kazi nyingine itafanyika bila makofi. Si ndio? Nyinyi ambaye mnatafuta makofi, endeleeni kutafuta makofi. Wale mnatafuta umaarufu, endeleeni kutafuta umaarufu. Najua hao watu wengine ni wageni. Wamefika juzi kwa hii siasa. Si mimi nimekuwa around hapa. Kama wewe ni mtu umefika hapa 2-3 years ago, endelea kutafuta makofi. Mimi sitafuti makofi. Mimi natafuta vile Kenya hii nitabadilisha. Kwa sababu kubadilisha hii Kenya imechelewa. Na imecheleweshwa na viongozi ambao hawana uwezo wa kuamua vile Kenya itasonga mbele. Maneno ya deni ambayo ilikuwa imehangaisha sekta hii kwa miaka 60, bilioni 117. Hiyo deni, baraza la mawaziri ikiungana na bunge, hiyo deni tumeifutilia mbali. Mambo ya SHA hapa Kakamega, Mheshimiwa Rais, I want to assure you kwamba kwa mkoa wa Magharibi, Kakamega is leading in SHA registration. Nationally tuko nambari 5, na mimi nilikuhakikishia kwamba by the end of February Kakamega will be number 1 in SHA registration, kwa sababu pia tunahusisha makanisa na misikiti katika shughuli ya kujisajili kwa Taifa Care. Hau nio twakinyira mutheto wa nteto cietu ceru themwe tucemanithia 3:30 nkumenyithia ici na ingi nkuruki itanambere gukenera mibango ndene ya weruti.